Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wo two mu masaha ya mu gitondo. Turi ku gitondo cyo ku itariki zigera kuri 19 by'umwihariko z'ukwa mbere 2026. Birumvikana n'amakuru agezweho harebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko turaza gusimbukira mu mujyi wa Uvira, niho hari inkuru zikomakomeye tubapudetinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kuba rwose tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko kuko muri iri joro ryaciye ibice by'umujyi wa Uvira byongeye kumvikanamo amasasu menshi cyane. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Fizi, tubapudetinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kuba tubabwira Fizi byinshi bigiye bitandukanye ahitwa Zumukobola. Turaza kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, ariko kandi turaza kubabwira amakosa uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo yakoze agakomeza kongeza by'umwihariko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba dusimbukira muri byinshi bigiye bitandukanye bakunzi ba News Lab TV. Turaza gukomereza mu bice byano mu misozi miremire y'iminembwe, tubapudetinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze iminembwe. Ariko kandi hari amakuru akomeje kugenda aturuka by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira. Impungenge ni zose ku cyitonderwa ku mutekano by'umwihariko w'umujyi wa Uvira, uko igisirikare cy'abazalendo kigenda cyinjiramo, uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Turaza kubabwira yuko wazalendo binjiye Uvira nyuma y'uko hava AFC M23 igahita itangira gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko abasirikare b'u Burundi barenga 500 bari guhigwa bukware. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru akomeje guturuka muri teritwari ya Warikare. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. I Warikare hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka ku butaka by'umwihariko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cya Kibati ndetse na Hembe. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa muri teritwari ya Warikare. Turaza gusimbukira by'umwihariko ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ariko kandi turaza kugaruka gato ku kijyanye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira by'umwihariko mu gice cyano muri teritwari ya Uvira, ariko kandi turebere hamwe amakuru akomeje kugenda aturuka ku mupaka w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu by'umwihariko cy'u Burundi. Turaza kuba tubireberaho hamwe. Turaza kandi kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bigiye bitandukanye. AFC M23 yashyize Uvira mu maboko by'umwihariko y'imiryango mpuzamahanga, ariko kugeza amagingo ya kubiri kugenda bigaragara mu mujyi wa Uvira biragaragaza neza ko ibintu by'umwihariko byamaze guhindura isura. Ariko kandi AFC M23 nyuma yo kugenda kwa AFC M23 abatutsi mu mujyi wa Uvira, murabizi ko batangiye kugenda bicwa. Kinshasa witwa General Bolingo Mutani wa FARDC yatabuye muri yombi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Ariko kandi turaza kubabwira yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Minisitiri Nduhungirehe yitabiriye inama idasanzwe, by'umwihariko ikaba ari inama rero igaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko Kinshasa. Gusa drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje kugenda zihagurutswa. Byose turaza kuba tubikomozaho rero tubiva imuzi n'imuzingo mu minota mike cyane. By'umwihariko turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura, nyamuneka munyemerere mite naninjira mu cyitwa imiripoko cyangwa se amakuru by'umwihariko ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nyuma gato nze kuba nanakomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Mu gitondo cyo ku cyumweru abarwanyi b'imitwe ya wazalendo nyamuneka
babanje kwinjira mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yo ku mugoroba umunsi hakurikiyeho kwinjira kw'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyabaye nyuma y'itangazo ryasohowe ku wa gatandatu ku itariki ya 17 n'umutwe wa AFC M23 rivuga ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira. Abaturage rero bo mu mujyi by'umwihariko bemeje ko biboneye n'amaso yabo aho babonye abarwanyi ba Wazalendo binjira mu mujyi wa Uvira mu masaha by'umwihariko ya mu gitondo, bakurikirwa n'abasirikare ba FARDC nimugoroba. Amashusho rero yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abarwanyi bakwirakwira by'umwihariko bamwe mu gice gituwe n'abaturage, nubwo hari n'andi mashusho by'umwihariko yerekanaga igisirikare cya M23 kiva mu bice by'umujyi wa Uvira ariko Wazalendo zinjira. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ugenzura by'umwihariko Kivu y'Amajyepfo, Jean Jacques Palusi Sadiki uri i Bujumbura aho yahungiye, by'umwihariko yatangaje ko ubuyobozi bufite amakuru yizewe agaragaza ko abarwanyi bo muri M23 basibye umujyi wa Uvira, bamwe mu bambaye imyenda ya gisivile ariko bitwaje intwaro yagize, kandi icyo avuga by'umwihariko avuga ko ari ukwitonda cyane. Anasaba abaturage kwirinda ibikorwa by'urugomo cyane cyane ibishyigikiye ku moko, cyane cyane ku rwego rwo hejuru. Umwe mu bayobozi b'iyo ntara wakoreraga muri Uvira by'umwihariko ubu ari mu bice bya Sakaremi, yuzuye ko yemeje ko amakuru ya Wazalendo basubiye muri uyu mujyi wa Uvira yamaze kuba ayemeza ku rwego ruri hejuru. Bategereje rero amabwiriza aturuka ku bayobozi bakuru kugira ngo hafatwe icyemezo cyo gukurikira. Yongeyeho ati ni ngombwa kubanza kugenzura nimba koko ibya AFC M23 by'umwihariko birimo birakora bijyanye no kuva by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Ku wa gatandatu rero ahageze hagati mu mujyi wa Uvira, akigera hagati mu mujyi wa Uvira by'umwihariko yavuze byinshi, ariko kandi M23 biba ngombwa yuko ihita isohora itangazo rikomeye cyane, by'umwihariko ivuga ko umujyi wa Uvira ari umujyi kugeza magingo urimo urakontororwa n'impande zigiye zitandukanye. Mu ntangiriro z'uku kwezi rero kwa 12 AFC M23 murabizi ko yafashe umujyi wa Uvira nyuma y'imirwano ikaze yaberaga mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ingabo z'Abarundi zigahungira mu bindi bice by'igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'iminsi igera kuri 5 gusa, umutwe watangaje ko ugiye kuva mu mujyi wa Uvira ku busabe by'umwihariko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Unagaragaza amashusho y'abarwanyi bawuvuyemo. Icyakora Leta ya Kinshasa i Washington bahakanye ko AFC M23 yaba yavuye by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Kwinjira kwa Wazalendo muri Uvira mu cyumweru gishize nubwo bivugwa by'umwihariko kandi byemezwa na AFC M23 yarimo iva mu mujyi wa Uvira. Mu itangazo ry'uwitwa Laurent Kanyuka yavuze yuko mu gihe AFC M23 yari imaze gufata Uvira, abaturage ababaye mu mahoro bakora imirimo by'umwihariko yabo mu bwoba, ubujura ndetse n'ubwambuzi. Yongeraho kandi yuko nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira AFC M23 by'umwihariko igomba kuza gucunga neza kugira ngo umutekano ukomeze kugenda uboneka ku mbuga nkoranyambaga. Rero bamwe mu bayobozi ba AFC M23 bagaragaje impungenge z'uko bashobora guhosha ibikorwa byo kwihorera abaturage bakekwaho kuba barashyigikiye by'umwihariko M23 mu gihe yari iri by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, ariko kandi ikanakora n'ibikorwa bigiye bitandukanye byo kuba uyu mujyi by'umwihariko bawukaba mu buryo bukomeye cyane. Abakurikirana ibibera hafi ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bagaragaje amakosa akomeye politiki y'umutekano yagize uruhare rugaragara mu gukomeza gukaza ubukana bw'iyo ntambara, nubwo amakosa yari menshi ari atatu akurikiye
akekwaho cyane ayagize ingaruka zikomeye ku mahoro arambye, akaba ari nayo twakibandaho muri iyi nkuru yacu. Amakosa rero yo guhagarika ibiganiro by'amahoro byaberaga by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 i Kinshasa guha Burundi urubuga rwo gukora ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya abanzi barwo, mu gihe u Rwanda rwashyize ku ruhande nubwo rufite ibibazo by'umutekano ndetse n'imvugo zikakaye za perezida yagiye agaragaza by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Ku ikosa rero rya mbere abasesenguzi benshi bahuriza ku guhagarika ibiganiro by'ibanga ndetse n'umutwe wa AFC M23, ni mu gihe kandi uwitwa perezida Tshisekedi yajyaga ku butegetsi mu mpera z'umwaka wa 2019, aribwo by'umwihariko guhera mu mwaka wa 2021 ibyo biganiro byahagaritswe nyuma y'ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeye inama z'abantu bafatwa nk'abazungu nk'abaheza nguni, birangira by'umwihariko ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda buhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande muri iki gitero cya FARDC kibaye cyo gukoresha drone z'ubwiyahuzi cyangwa se drone zitagira abapilote. Yes, ni ukuvuga ngo usibye kuba bane bahagendeye cyangwa se bahaguye, andi makuru mfite nuko ubu tuvugana by'umwihariko muri ibice byano muri teritwari by'umwihariko ya Rubero, ikindi kintu kibayeho amazu agera kuri 3 arasenyutse asenwe n'izi ndege zitagira abapilote. Ibyo nabyo ntabwo twagenda tutabivuze, murabizi ko hari inkuru nahereho, ariko kandi ngira ngo iyi nkuru tuze kwinjira namwe neza 5 kuri 5. Ni inkuru irimo ituruka mu bice by'umujyi wa Uvira cyangwa se muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo kandi muze kunyemerera ubwo bitewe n'inkuru zigiye zikomakomeye turaza kugenda dutarataza tuva aha tujya aha, ariko musobanukirwe byuzuye. Tugaruke gato mu bice by'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira nyamuneka ni umujyi kugeza magingo aya nawo ibyabo byamaze kuba bitwa agatiranzamba kanyina wa nzamba, kuko ubu tuvugana nyamuneka nyemera nkubwire yuko abaturage ntago batuje, nta gusinzira, nta kuryama, nyamuneka ibintu bimeze nabi cyane. Urusaku ndetse n'induru, akamo nicyo kintu kiri kuranga umujyi wa Uvira n'icyitwa isasu. Mu gihe kunyemera uyu mujyi wa Uvira ngo batotorere kugeza aya masaha mbabwire uko bihagaze cyangwa se uko situation ihagaze indani ya ndani mu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo abarundi batangiye kwinjira mbere na mbere ku mupaka by'umwihariko wa Katumba, byaba abasirikare ndetse n'abari gusahura batangiye kwinjira by'umwihariko bagaruka mu bice by'umujyi wa Uvira. Amakuru mfite atari ivumbi rero by'umwihariko nubwo aba barundi batangiye kwinjira by'umwihariko bagaruka muri no mujyi wa Uvira, nyemera nkubwire yuko nyamuneka mu bice bya hano muri za hano kuri Maire de la Ville hongera kugaragara icyitwa Wazalendo bongeye kwarasa amasasu menshi cyane, ndetse bamwe muri bo bakazi no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubusahuzi, ariko bongeye kuhagaragara ngira ngo na zimwe mu nkuru zikomeye zinagezeho ndavuga nti Abazalendo baratinyuka. Ubundi hano kuri Maire de la Ville ku biro bikuru by'umujyi wa Uvira babwiwe n'iki yuko nta n'igisirikare cyangwa se umupolisi wa 23 umwe mu baba bahasigaye by'umwihariko kugira ngo nacunga uko situation ihagaze. Mu kanya gato gashize hari ibikoresho Abazalendo bamaze kwasahura ndetse n'abaturage. Ibi bikaba bigaragaza yuko rero umujyi wa Uvira nyamuneka Abazalendo bo bamaze kwinjiramo mu buryo budasubirwaho, abarundi bamaze kwinjiramo, FDLR zamaze kugeramo ndetse n'igisirikare cya FARDC muri rusange. Ariko ikintu kirimo kirarangwa muri uno mujyi wa Uvira n'abagabo kuba bawugeramo, murabizi ko ari abaturage benshi bahunze kugeza amagingo ya batari no mu mazu yabo, bamaze guhunga, byaba abahungiye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abahungiye mu bice bigiye bitandukanye. Nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana mu bice by'umujyi wa Uvira nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura. Impamvu nkubwira nti ibintu byamaze guhindura isura mu mujyi wa Uvira nuko by'umwihariko bamwe mu bahunze
bageze gutya amaguru bakayabangira ingata, nyamuneka aribo bari kugaruka bagasahura ariko batari abasivile b'abasoda ahubwo bo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Abo rero barimo baraza by'umwihariko bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo ubusahuzi ndetse bakanica bikomeye cyane kuko amasasu ari kugenda yumvikana mu bice by'umujyi wa Uvira na y'aba bagabo by'umwihariko bari kugenda barasa abazalendo. Ni ukuvuga ngo rero mu kanya gato bari bamaze gusahura kuri Meda la Ville, ariko kandi imirongo myinshi y'abasirikare b'abarundi ari nako mbabwira yuko n'ubundi gikomeje guturuka ku mupaka w'Akatumba yinjira hano za Kavimvira, bamaze kuba benshi mu mujyi gusa murabizi ko no ku cyambu cya Karundo bari bamaze kuba basahura ibikoresho bitari bikeya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nka Songo za Kalamabenge mu bice inyuma iyo gato by'ibyaro mu kuntu. Ni ukuvuga ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rero mu mujyi wa Uvira byamaze kwiyongera kugeza aya masaha turi no guhamagara ndetse tukanabaza na zimwe muri drone zacu zamaze kuba rwose zishinga amatako zikandagira mu mujyi wa Uvira, bakatubwira yuko nta n'umusirikare n'umwe w'umuryango mpuzamahanga byaba MONUSCO ndetse n'indi miryango mpuzamahanga wari wagera mu mujyi wa Uvira kugira ngo umutekano uze kuba uboneka. Ibyo rero ni zimwe mu nkuru zikomeye navuga kugeza amagingo aya zikomeje kugenda zigaragara ndetse zishobora no kuza guteza ibibazo bikomeye cyane. Nyamuneka ibintu ntabwo biba byoroshye, nyemera nkubwire yuko rero ubu tuvugana isaha ku isaha umujyi wa Uvira amakuru mfite atariho ivumbi ushobora kuza kwisanga ahubwo wongeye wasubiye mu maboko ya M23. Impamvu nkubwira ni umujyi wa Uvira ushobora kuza kwisanga wasubiye mu maboko ya M23, ni ukuvuga ngo umujyi wa Uvira nubwo ari umujyi wamaze kuvamo ingabo za M23, ariko ni zimwe mu ngabo zitari bwihangane akarengane karimo karakorwa, zimwe mu ngabo zitari bwihanganira akarengane karimo karakorwa nyamuneka n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na wazalendo. Ni kamwe mu karengane rwose batari bwihanganire. Ibi rero reka tunabiveho kuko sindi bunabitindeho, gusa umujyi wa Uvira isaha ku isaha dushobora kuza kubona ugarutse mu 23 nyemera gato tugaruke mu minembwe drone y'ubutasi imaze kuraswa nta minota irenga 45 yari yacaho. Abwiye ati inkuru zikomakomeye hano rwose muzibona mu bimbere. Drone y'ubutasi imaze kuraswa, ni drone y'ubutasi rwose mu kanya gato imaze kuraswa n'igisirikare cya M23 ahitwa za Nyamara mu rugamba rukaze cyane rero rwabyukiye mu masaha ya mu gitondo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka kuza kwigaruza bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ariko biza kurangira bitacyoroheye dore yuko rwose igisirikare cya M23 kibashije kuba by'umwihariko cyagira gutya kikaba kirasa na drone by'umwihariko z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni drone imwe y'ubutasi mutaza kugira ngo ni drone y'intambara irasa, ntabwo ariyo irasa ahubwo ni y'ubutasi by'umwihariko hari irimo ikoreshwa mu misozi miremire y'iminembwe kugira ngo isaha ku isaha dushobora kuza kubona drone z'ubutasi zirasa n'ubundi zatatse, kuko n'ubundi hakunze kubanza izi z'ubutasi zikabanza zigafatisha icyitwa idonido cyangwa se amakuru. Yes, birumvikana ntabwo ibintu ndi buno bitindeho rero kuba drone y'ubutasi irashwe ndetse kandi M23 ikaba iri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ize kuba iri controle n'ibi bice, ahubwo nyemera nkubwire yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gushinzwa gukomeza guha umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe hitwaje intwaro by'umwihariko n'ubufasha bukomeye cyane burimo amasaso. Bivugwa yuko rwose rero toni zitari nkeya by'umwihariko zirenga 5 zamaze kugera mu bice byo muri teritwari ya Rubero ahitwa kwa General Guido ndetse n'uwitwa Janvier Kalayine. Amakuru aturuka rero mu masoko atandukanye yizewe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aragaragaza yuko ku itariki ya 14 z'ukwa mbere 2026 intwaro, amasasu n'amafaranga byashyikirijwe abayobozi bakuru ba FDLR, CMC Domi ndetse na Nyatura. Ni igikorwa rero cyabereye mu kigo cya gisirikare giherereye Ipinga muri teritwari ya Walikale kwa General Guido Shimilayi. Rishyikirizwa rero ryanitabiriwe n'abofisiye bakuru by'umwihariko ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo Koloneli Mukoko ushinzwe ibikorwa bya gisirikare by'akarere ka 34 34 Region Militaire, ndetse na Koloneli Salomoni Tokolonga uyobora regima y'ibihumbi 3402, akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'ingabo zikorera muri
Pinga ndetse na Colonel Sipiriye Semuvumbi, umuhuzabikorwa w'imitwe ya Wazalendo wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bwagiye buvuga ku bufatanye n'imitwe irimo FDLR bukorwa n'abasirikare ku giti cyabo ku gikorwa cyabereye Ipinga cyateguwe kandi gishyirwa mu bikorwa by'umwihariko ku mugaragaro, binagaragaza ko rero ngo guhindura by'umwihariko ibice bya za Pinga kugira ngo igisirikare cya 23 kize kuba cyafite imbaraga ari uko n'ubundi ibikorwa nako igisirikare cya FARDC plutôt ariko ibikorwa n'ubundi byarushaho kugenda bifata indi ntera. Nyamuneka amakuru rero akomeje kwemeza ko tariki ya 13 z'ukwa mbere 2026 Ipinga hoherezwa abacancuro barenga 50 baturutse mu mutwe wa Black Water hagamijwe gufasha FARDC n'imitwe ishamikiye kuri FARDC mu kugaba ibitero muri 23 mu bice byo muri teritwari ya Masisi ndetse no muri teritwari ya Walikale. Kugira ngo murabizi yuko iki gice cya Apinga ari igice uramutse urimo byagufasha kwinjira muri teritwari ya Walikale uce ahitwa za Mweso, ariko ubwo bamaze kwambaramo 23 n'ubundi ibice birimo hano za Kibati ahitwa za Hembe, waba bamaze kwambura ahitwa za Burayi ndetse na za Peti, urimo ugaruka Kalembi Kashuga by'umwihariko winjira muri Mweso muri teritwari ya Masisi, kakari n'agace gashimikiyeho teritwari nyamuneka zigera kuri 3 teritwari 3 rwose nyamuneka zishamikiyeho. Aha ndabona amakuru ari menshi cyane akomeje kugenda atugeraho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Mu nyemerere by'umwihariko twirukanse cyane duhita dukomoza no ku zindi nkuru zikomeye ndi kuzibona nyamuneka hari inkuru mu kanya igezeho ariko mu kanya kari imbere, ariko amakuru none bukari menshi amakuru ni menshi kuri no nshuro kabisa. Ndabona amakuru ari menshi cyane akomeje kugenda atugeraho, ahubwo ntago ndi butinde nyemera duhite twinjira muri ino nkuru nayo ikomeye cyane. Ni inkuru irimo ituruka ariko iminembwe ntago ndi bwongera ahubwo kuba navugaho byinshi, ahubwo munyemerere by'umwihariko mite ngaruka kuri ino nkuru ikomeye cyane y'uyu mujenerali Kinshasa, nubwo mu masaha ari imbere turi bukomeze kugenda twikomozaho. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umusirikare mukuru wa FARDC General Bolingo Mutani wungirije General Chibangu uyobora akarere ka 21 ka gisirikare gafite icyicaro muri Kasai Oriental yafatiwe Kinshasa akekwaho ufatanya cyane n'ubugambanyi hashingiye ku bwenegihugu budashidikanywaho. Nkuko igitangazamakuru Mbujiji Maji Mafrika cyatangaje aya makuru kibitangaza ngo ifatwa ry'uyu musirikare ryaje mu rwego rw'iperereza rikomeje, bivugwa ko rigamije gusukura igisirikare, kumenya abacengezi bacengeye mu nzego z'ingabo z'igihugu, abayobozi bakekwa ko by'umwihariko kuba bahirika ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyamuneka mwibuke ko abanyamulenge ibintu bari kubizira bimwe bikomeye cyane. Abantu b'abanyamulenge kabisa ibintu bari kubizira bimwe bikomeye cyane, barimo barafatwa mu buryo udasobanutse nabo ugasanga bagendeye muri iyo bintu. Nyuma yitabwa muri yombi rero ry'umusirikare yafungiwe muri CNC, ubu tuvugana niho ari ikigo cya gisirikare cyihariye cy'inzobere kibanda ahanini muri dosiye zikomeye zifitanye isano n'umutekano n'ubutasi. Kuri ubu rero afungiye mu gihe hategerejwe ko yimurirwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro hakajya kuburanishwa. Iri fatwa rero hije mu bihe bitoroshye muri Kasai Oriental, aho ibibazo by'umutekano na politike bikomeje kuba byinshi. Umwanya wa Bolingo rero Matani nk'umuyobozi wungirije umuhuzabikorwa w'akarere ka gisirikare riratera kwibaza bikomeye ku bibazo bijyanye n'imikoranire ya FARDC ndetse n'uburyo bakoresha by'umwihariko ingabo zabo. Kugeza ubu rero inzego za gisirikare ndetse n'ubutabera ntacyo biratangaza kuri aya makuru, ariko reka tunabashimire dusoreza ngaha by'umwihariko amakuru yacu nakagaruka turaza kuza no mu masaha ari imbere. Ributsa yuko turi ku itariki ya 19 by'umwihariko z'ukwa mbere 2026. Murakoze cyane.